hoş geldinizler. Qanday o'zinglar tinchsizlarmi? O'tirasizlarmi? Bir bor do'stlar. Tinchsizlarmi? Bakayım varsın. Qanday salamatsizmi? Yaxshi keldingiz. Bu arka meni çırmap koydunuz bile. Gel. Sözlü. Kireye koy. Gel kamçıma ver. Kamçıma ver. Kamçıma kireye. Kol kalk. Olma ver. Kol kol jogol boydu kol koldan. Ma jogolukta çek jogolukta çek. Yo, bunu alacak. Не проходилось. Қатып қалып кетші. Жақсы кілді. Градусник böyle orası da kaldı. Bir darını. Ötüye böylesiz. Yarım. Bir öne sarı ertelen. Мал бала ити оорусу экен, анан жалаң эле топоздун сүтүн кошуп беришет экен. Энесинин эмчек сүтү жетишсиз деп койду ошол жердеги улурактары. Энеси bir карасам экен, жапжаш эле экен. Bazgının tonu baldır düşüyor, bazgının tonu düşmüyor. Siz mi ikinci olanız mı? Kıyınoo meni. Mendep tartıp korsаңар эмне чыкпайбы? Балдарыңарды Sizin kızınız mı? Anam benim. Kançaga çıktı? 45. Siz kançaga çıktınız? Ben 19'da. Kança yaşınızda turmuşa çıktınız? 19'da. 15'inizde çıktınız mı? 16'sı. Kança төрөдүң Айшакан? Жок, төрө элексиңби? Такырбы? Же түшүп калдыбы? Yok. Өлүп калдыбы? Yok. Өлгөн жок, такыр болгон жок, Apa, siz mi çıkpay turunuzçu? Biz Ayşakan'dan sorayım. Bana ne diyor? Hey çık ne geldin? Gir ne yapar? Çık. İncire su ver. Kança yaşında turmuşa çıktın bile Ayşakan? Altınacı 12 yaş oldu. 12 yaşında var. Кыймылдаба. 8'de 6 olsa. Buna 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Üşüdүңбү Шака? Келгече. Я. Штан кандай штан кийесиң? Калын кийсем. 5-6 жыл болгондо боюңа болгон жок, Мына жер. Келем ошонун себебин билип берели. Боюңдачы ана мен дары берем. Боюңда болот, балалуу болосуң. Кой атей балалуу болуш керек. Биз атайын сени көргөнү келдик көргөнү. жактан. Мен Айшакан деп буну атайын алып келди мени. Атайын. Сен де алып келди салтанат. 2008 жылы кышында декабрда барып өтмөйм барганда Айшакан ошондо 6-7 жаштагы кыз болчу. Быйыл анда ал ошол биз барганда 14 жашта болуп калат ал. 13-14, 15 жашта ошондо алар өздөрүнүн жаштарын да билишпейт. Канча жашка чыккандарын, канчадасың десе билбейм деп коюшуп атпайбы. Ушинтип жүрөбү, шымы жок. Шымы жок жүрөбү. Анан жанагы сиет деп атканыңар ошондон да. Таварсыгына суу көтөрүп да. Эч нерсе жок го. Таварсыгына суу көтөрүп. Ороду анан кийин оройт анан төрөбөйт. Кийин төрөбөй калат анан. Таварсык кыз баланын таварсыгын жылуу кармаш керек. Момундай 3-4 кат кийиш керек. 3-4 кат штан кийиш керек. Болбосо кийин төрөбөй калышы мүмкүн. Аялдын жатынын сакташ керек. Төрөткө сакташ керек. Билесиңерде, этек киргенсин. 15-16 жашка чейин кармап, анан турмушка берсеңиздер, момундай кан кетүү коркунучтары, бичи жарылып, жатын жарылуу коркунучтары болбойт сиздерде. Түшүндүңөрбү? Ошондуктан кыздарды эметкиле да, сактаңыздар. Анан эгерде кыздарды сактап, 16-18 жашында турмушка берсеңиздер, кыздар көп болот сизде. Ayaldan köp kambıtbız. Biz ümit kılavuz Kırgızdın tamırı, kanı birge, tani birge degende biz barsa şolar yanı ayalı yoktur, üylenip kalsa da ümitimiz köp zor. Köp ümitteyiz biz Kırgızistan'da köp ümitimiz var. Ama köp kişilerge ayal tavılbayt mında. Ayalı kaza olgondan sırtkarıdagı üylenböy tak ötkönдөр бар турбайбы? Tak ötkönдөр de var. Hazır mana şunda 20'ge kirgen baldar var. 25'ge kirgen baldar var. Daha 5 yıl 10 yıl kaça ayal tavılbasanan şu tak ötkenge denen. İnsandı ölümge Huday Teala yaratgan. Bizde ölümde hemşe kekitegizde ölüm var. Farz. Kabir 10 yıl kaça 30 yıl bolat. 15 yıl kaça 40 bolat. 40'ga kirgenden ayakka ayaldında kereki yoktu. Aldanıştan kalganından keyin. Ayalda derdine cevit. Ama şu 20 yaştan ödesi 30 kaça. Ayal bolsa onun güzerani bitke jakşı bolsa da ümit kılabız. Kırgızistan'dan bizge bitke hamkarlık bolsa biz kança kişilerdi yetekçileriz menen söyleşip jügörüp bersek köp ümitteyiz. Biyaktan nege ayaldar az? Ayaldın azdığı düktürdün joktuğundan. Mana oruğunu saktaytıganın joktuğundan. Ayaldar köp dünyadan etip ketdi de. Anan? Birinci, ikinci bizdin soğuktan bolu bilbeyiz. Mana davanın joktuğundan bir jakka kattayalbay yeribizin kamoluğundan maşında жаңы 7 ata ötüşküçe ayaldardı birbirige alıp beriştik mümkün emes dedi de düktürler aytdı. Nekin biz hem mecburçülükten hem bazı adamlarda akçaldın joktuğuna жаңы emi bir 2 ata 3 ata ötüşkenden keyin şariat buyuruyor. Şonanın mecburçül жаңы akçaldın joktuğundan beretimi. Jambını azırak kılı? Jambı jok ele berettim bazı adamlar hem jambı jok ele berettim. Özümüzdükü dep. Özümüzdükü dep. Ne degende onun hem akçalının joktuğundan. Anan ol dile jok hazır bizde. Ama şu Biroq 2 ayal alganдар köp turbayбы? Jo 2 ayalдар alganдар hadım eken ol bizden burungu. Mana men yaşım 53-54'ge jetti. Hazır 2 tırmak bir tavılbay kaldı. Ol 2'ni nar jaka koyup ol hadım kuday olursa men de bir ayal alsam deymin acıdan kelgenden ki bir ayal da kalsam 2 ayal bolsun dep tavılbay da. Biroq sırtta topozlar көп eken go? Hem topozlar köp var da var, hem yok da yok. Mana o kişide Jakşı. bitke topozu var, ayalı yok. Bunun mecburçülüğü
Ayal dese gözünden yaş çıkartma karavaysın men kaptanım. Kıltırap bara dese. 2 jol ayal aldım da, oval kalgan ayalim ölüp kaldı, onun 3 uğur bir kız kaldı, onun dağır ayal aldım. Onun ol ayalim de ötüp ketdi, ötün bana şol törelişten ketdi da, şak doktordan joktuğudan. Mana hazır emi, mana bu yıl 3. yıl oldu. Ayal tavulmadan annem kanday bolatan oldu. Böyle illegal oldu karavaysın. Анан тишиңди аябай карашат экен. Көрсө деген эме экен да, ал тишти карагансы, мен тишимди карап атышты да. Анан аны дагы момундай жакын келип мынтип карап атышты. Мен коркуп барып көздөй чыгып аттык. Анан көрсө аларда оценкасы ушундай экен да. Бизде кандай эми, биякта стоматологдор бар, тиштерибиздин баары агарып турбайбы? Жаңы технология менен жасалып да. Аларда болсо жок да андай. Аял кишинин тишин баары бүтүн болсо, ал жаш ошого көп топоз беришип, аял кылып алышат экен. Анан тиши түшө баштаганда, уже картая башлаганын белгилери экен аларда. Ошол экен да себеби. Эми аны зордуктап коет, минтип коет деп корккон жокмун, анткени аякта аялдар жетишпегендиктен эркек адамдар абдан аял затын урматтап турушат экен. Анан обязательно аларга никелери ыйык келет экен. Анткени себеби булар аялга жетпей жүрүп, ошончого камын көрүп, ошончо топозун топтоп, эмгек кылып, анан кийин ошол аялдарды алып, аял кылып алып, анан ошону менен нике кыйыш буларга абдан чоң мындай бир исполнение долга экен да, долг для них это долг большой. Сизди баягы явасынан бери алып келипсиз да. Кандай бардыңыз аба ажыга? Ажыга кандай бардыңыз? Кандай барып кеттиң? Ажыга ушул пассапорт алабыз, мында жетекчилерибиz бар да. Бирене Ажырайым дейт, Март тууралуу. Бирде Ажы Турдахун дейт. Бул эки жетекчибиз бар да. Жетекчилер менен аркалуу барабыз да. Биздин жардамыбыз менен. Жардам менен, көмөк менен барабыз да. Онда эле пул көп болсо да бара бербейт да кишилер. Жаңы аркасы калың болбосо Сиз кабылга чейин жөө бардыңызбы же атчан бардыңызбы? Кабылга Бишкашымгача мына ат менен дегенде Көскөн деген жерге ат менен бардык да. Онун аяктана мына кишилер өкмөттүн машинамын жүгөрүп берип, машин менен Кабылгача бардык. Кабылдан анан жаңы биз таяра дейбиз. Силер эмне дейсиңер? Самолет дейбизиңер. Самолет менен бардык. Кандай экен самолет? Самолет жакшы, самолетту балдырда минген да. Ажыңыз кабыл болсун. Элайамин. Кабыл болсун. Ажынын батасын алат экенбиз да бүгүн Кудай каласа. Ажынын батасын аласыздар. Бул кыргыз токоч көмөчтанга салган. Көмөчтанга пышырган токочлор. Чи борсоктон саат кырканда кыйкалат. Мында кешик алыңыздар. Мында сиздерге 4 мал койдук. Экинин этин азыр тартабыз, экинин сабар тартабыз. Рахмат. Силер да бизге орусча аралаштырып көрөт. Бизге да туура. Дарый болгондо бизге аралаштырып. Ата салтын сактап калган турбайсыңарбы кыргыздын? Ата салтынды толук сактаганбыз. Бир нерсени жоготуп жибердим. Рахмат. Журналистсиз, а? Биз тана мына шу ырырда кандай комуз жеткенди жоготуп жибердик. Ырчыларыбыз өлүп калдылар, комуз жеткендерибиз өлүп калдылар. Булардан шагырт тарбиялай албады, шагырт калбады. Ошол үчүн азыр кадимги ашыл ата салтыбыздарыбыз, күлөрүбүз, шончолук айыбыз бар. Калган эч нерсени жоготконубуз жок. Атым Нур Ахмат деген болот. Атам аты Камил, чоң атам аты Асан, онун чоң атам аты Курбанбек Амин. Чоң алайдан келген биздин атабыз. Чоң атабыз. Илгери? Илгерги өткөн заманда. Кайсы ырдайсың? Ырдап берем, биз жактын ананаты эй деп ырдайбыз. Жөнкө ырдап кете албайбыз. Жөнкө да ырдап кет окуйм.
Aytay to deseng aytayın, aşığılıktan başlayın. Aşığılık ot üçün bir savağırdap taştayın. Aliptay kaşın çiğilgen adamiz adadatqayım. Kızığılıktan başlayın, kızığılık otuğa. Bir savağırdap taştayın, kalamday kaşın çiğilgen. Qaray kız baladatqayım, aylani uçu ergigen. Akşam kar kuştum balası, aydatqa juan sarası. Ayılın eldin arası, kökülü uçu ergigen. Kökşüm kar kuştum balası, körkümü baladatqayım. Koroda juan sarası, aylani uçu ergigen. Ağala kanat ördüğüm ama kopamır içinde. Hop barakelde dağı. Sen çekirbedim kökele uçu vergigen. Kögele kanat ördüğüm küllünü pamır içinde. Ki kökes sen çekirbedim adır mağzudum borunda. Ağar karsındı gay veren amanat omur bütküçü. Alışı oynap bir жүрse akıllı dana jarmenen. Körüngen zodum borunda kökmük asındı gay veren. Günüm gop bütü ölgüçün külüve oynap bir жүрsen. Ki kököz sulu jarmenen kıymatı vakit aydın. Tovarın aydatqayım kılkıldap külüp otursan. Kılığına içkiyet kız jovanın içinde. Ovalın aydatqayım жаңыtan çıkan japanın. Tovarın aydatqayım jaynap bir külüp otursan. Olutuna içkiyet yaş jovanın içinde. Ovalın aydatqayım kılığıdan adatqayım. Kızılgo güldey buralgan kız jovanın içinde. Kılkıldap külüp otursa kızıp da jürek ovangan.
Бул эмне бий? Бу бийдин аты кандай? Atım neydi? Asım Cembay. Бу бийдин атычы? Суу бийби? Каяктан бийлейсиң муну? Эмне болгондо бийлейсиң? Toy var. Баракелде. Дагы бийлейсиңерби балдар кошулуп? Келгиле. Азамат. Кел. Сенин колдоруң карачы жарылып кетиптир. Мынауну кийип, колду жылуу алып жүргүн, Ки азыр. Ки. Көчмөн эл катары Афганстандын бир жак чекесинде жашап калган экенбиз, ата бабаларыбыз. Кайсы тарыхта да ушундай келген экендер. Дагы эле началык көчмөн шартта биз жашайбыз, машина өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Биздин элдерибиз дүйнөдө калган элдер бардык жеңишке жетиштилер, лекин биздин эл аныз дагы ошол 18-кылымда жашайттар. 18-кылымда, 19-да да эмес. Мында бир анчеке катал болуп ооруп калган болсок, экинчи тириктиликтен биздин үмүтүбүз жок. Ошол күнү ооруган күнү биз кепинибизди тиге беребиз. Мына бул нерсени билип коюңуздар, туугандар, жарыйдалардан жана акбарлардан окуйттар, билеттер, сиздерден угаттар. Бизден мына ушундай шартта жашайбыз. Азыр кирип отургудай булардын үйлөрү жок. Кеңирээк баскыдай жолдору жок. Мектепти, шапакананы, башканы ояк эле коюп койгула. Mana şu şartımızda gördünüzler, anan bunun açıkça dağı ne de deyin ana. Ümidimiz şol sizlerge kelecekte bizge mugalim kömek kılsanızlar. Bizden baldarımızdan aparıp Kırgızstanda tarbiyelap, kerekli adamlar tarbiyelap görsünüzler bizden keleceğimizge, dardımızga jeselep. Bunda doktor yaşaytıgan, mugalim yaşaytıgan üyümüz yok. Şulardan bir qanday bir evini tabasыңар, birden avachılık şulardan nemesiga sarpana salıp bersеңizdер. Mana şu alıstan turup kılgan jardamыңızlarga biz ta kıyamet razıyız. Bozulan bizde hakkındar, bozu doğan menene ötübüz, bozuydu bizden yaşıyoruz. Arada bizde hakkındar, arımanda menene ötübüz, ağıydı bizden yaşıyoruz. Akışa da menene de bakılat, arada bizde de hakkında. Her kaysı yerge de çakırat, tovarı hut menene de bakılat. Tovunu da bizde de akını de, toy bolgan yerge de çakırat. Argıma kalı çoğanın, halısı da kalı Kırgızlar. Armanın tartatı de tuğanın, külükü de alı çoğanın. Kövüzün kalı Kırgızlar, küyütünü tartattı tuğanın. Aytigen asmanı de buruttay, arısından geldi de tuğanlar. Havada inin de unutmay, yıldızlı asmanı de buluttay. Uzaktan geldi de tuğanlar, cini de bizde de akını de. Ciletip geldi de unutmay. Ayılı da üdöde taptayın, akını da kademin özüm. Ahırı da bir günde ötetip, açılgan gülde de bu gözüm. Elge de sanat de bolsun de, atı karı etken de bu sözüm. Rahmat tuğanlar sizlerge.